beshies! So, tara mag-breakfast kamo ket ang largest McDonald's in town. At yung capital town actually. Kenita kanyan munta. Diba mo? Tugi Papa A? Ay, excited ko. Kikilig na ka na naman. Oh, beshi, tara na. At tugi kayo mamasyal tamo. Punta tamo king capital town, San Fernando, Pampanga. Tara na. Punta lang tani at mag-almusal tamo ka rin. Pagkape tamo. Wow! Ito na mo niya, magbiyahe tayo. Ay ne, atsyuta na mga beshies. Atsyuta na kening lugar. So, mantun tamong parkingan. Lungag tamo.
Ay ne, may kapag-park ta no. So, punta ta na keng kilub. Ayan, kabang maglakad-lakad. Lawe-lawe ka rin paligid. So, kasanting da rin oh, besh. Papin best kasanting din kene, neve di ka ta magbike. Wow, potang kayo to kita'y kumaring sagong. Balik tung pasibayog kene kasanteng. Ay, tugi ko ken. Potang kayo ne, ulitan tamo. Hoy ne, tingnan naman drive-thru. Kapampangan Sprite ya talaga ining McDonald's ay ni. World class. Biggest in Asia. Masanting talaga. Pasyalan. Kaya munta kayo, Kenny. Mag-enjoy kayo. Kalwalas ng lugar. O yan o. So tara na, lumumta na. So kailangan mamirmata pa mo. And then temperature. Kay bat, sulod lang ano ring face shield and face mask. O yan o, kasanting yung view kene besh. Kay bat, magalang la pa rin staff, assist da ka kung nanong kailangan mo. And then may ka-order ta no, so makapila, social distancing. Habang paninayan tayong order ta mo, ayan, o itang view kene o, kitang kabila. Anang kasanting. O yan o. Diba? Kengkilog naman. Ground floor. Ting baboy may kapani kasi aliya pa available kano. So, kenido papapuntalan ding tao para mangan. Tune order tamo. So, manganta ng breakfast mga beshies. Social distancing pa mo rin pwedeng dikit-dikit mamangan besh. Ay, aga nakakuno na naman din coffee body ko. Hamis ko la. Ay dade, nung nga papanalbeme ini. Tara, magkape tamo. Okay, ba't mengan? Ay ta, lawe-lawe pa si Bayo keng view. Akakitse ba yan? Yapin yan in Pampanga Sugar Development Company o Pasudeco. Dati ya kasing pagawaan Mayumo, Kenny San Fernando. Nung mahilig na kayo man mag-travel, mag-bike, atin Kenny, atin lang parking andeng kaya kayong bike. Lagang darayuan day ining lugar ini. Ayan, muli na. So, dumalanta mo keng mismong San Fernando City proper hanggang keng Cathedral. So, lawenye, ing lugar, masanting mo rin Kenny Besh. Atin mo naman SM City Downtown. So, nung kayari yung McDonald's, bisa kayong mag-shopping, atin mo naman malapit na shopping center Kenny.
dakal na rin establishments na pwede yung puntalan. Kita-kits tamo kay Macdo ha. Dakala salamat kaya kayo mga beshies kayong pagsubaybay. Until next time, bye-bye!